Godinama je ponosno nosio uniformu Jugoslovenske narodne armije. Koračao je hodnicima vojnih komandi sa autoritetom čoveka koji je čitav svoj životni vek posvetio služenju jednoj državi, jednoj ideologiji i jednoj moćnoj armiji. Njegov uspon kroz stroge vojne činove bio je gotovo besprekoran. Ali, kada je Jugoslavija krajem 80. godina počela da puca po svim svojim nacionalnim šavovima, a teški miris baruta zamenio mirnodopsku svakodnevicu, Petar Stipetić doneo je odluku koja će njegov život promeniti iz korena. Zašto je napustio Jugoslovensku narodnu armiju? Zašto je jedan od najperspektivnijih oficira, treći čovek u komandnom lancu jedne od najvažnijih vojnih oblasti u državi, odlučio da napusti sistem koji ga je stvorio? Da li je to bila odluka rođena isključivo iz patriotizma, dubokog profesionalnog razočaranja ili instinkta za preživljavanjem u vremenu kada su se stara prijateljstva i savezništva urušavala? Njegova priča nije samo hronika jednog vojničkog puta. To je duboko intimno svedočanstvo o dramatičnom raspadu jedne države, o lojalnosti, izdaji i teškim noćnim odlukama u trenucima kada istorija briše sve poznate granice i ne nudi jednostavne odgovore. Ako želiš da ti ponovo izlaze ovakva i slična videa gde pričamo o zanimljivim i često skrivenim pričama, nemoj da zaboraviš da se pretplatiš, jer sledeće što dolazi može biti još zanimljivije. Petar Stipetić rođen je 24. oktobra 1937. godine u Ogulinu, u tadašnjoj Kraljevini Jugoslaviji. Potekao je iz radničko-seljačke porodice veoma skromnog materijalnog stanja, što je u velikoj meri i usmerilo njegov životni put. Zanimljivo je da, za razliku od mnogih svojih kolega u vrhu armije, vojna karijera nije bila njegov dečački san. Nakon završetka osnovne i srednje škole u rodnom gradu, 1956. godine upisuje Vojnu akademiju kopnene vojske iz jednog vrlo praktičnog razloga. Bila je to jedina obrazovna institucija koju je njegova porodica u tom trenutku mogla da mu priušti. Nakon prve godine školovanja, suočen sa strogom i često surogom vojničkom disciplinom, ozbiljno je razmišljao da zauvek napusti akademiju. Ipak, prelomio je i odlučio da ostane. Diplomirao je 1959. godine, čime je započeo svoju dugu, sistemsku karijeru unutar JNA. Njegov put odlikovao se stalnim radom i usavršavanjem. Završio je Višu vojnu akademiju 1969. godine, a potom i prestižnu ratnu školu JNA 1976. godine, obe sa odličnim uspehom. Služba ga je vodila kroz razne gradove Jugoslavije, od Trebinja i Pule, preko Karlovca gde je predavao taktiku teritorijalne odbrane, pa sve do Zagreba. Izgradio je reputaciju strogog, ali pravednog oficira, čoveka vojne doktrine koji se strogo držao pravila službe. Da bi se razumela stvarna težina odluke sa kojom se Stipetić decenijama kasnije suočio, neophodno je sagledati širu sliku Jugoslovenske narodne armije krajem 80. godina. Nakon smrti Josipa Broza Tita, kohezivni faktor Jugoslovenske federacije počeo je ubrzano da bledi. Teška ekonomska kriza, buđenje dugo potiskivanih nacionalizama i sve oštrija politička trvenja između republika stvorili su atmosferu dubokog nepoverenja u celokupnom društvu. JNA, koja je decenijama pažljivo građena kao nadnacionalna institucija, navodno osma vojna sila Evrope i glavni čuvar bratstva i jedinstva, iznenada se našla u teškom identitetskom procepu. Krajem 80-ih ta ogromna armija postepeno je gubila svoj višenacionalni i politički neutralni karakter, sve više potpadajući pod uticaj centralističkih struja u Beogradu. Unutar samih kasarni, među oficirima koji su decenijama delili isti vojnički hleb, spavali u istim spavaonicama i polagali istu zakletvu, počele su da se povlače nevidljive, ali vrlo osetne nacionalne linije. Političke tenzije iz civilnog sektora nezaustavljivo su se prelivale u vojne redove. Iako je armija formalno i dalje imala ustavni zadatak da očuva Jugoslaviju, na terenu je postajalo bolno očigledno da komandni vrh u Beogradu i republička rukovodstva imaju potpuno suprotstavljene vizije budućnosti. U tom osetljivom predratnom periodu Petar Stipetić nalazio se na samom vrhuncu svoje profesionalne karijere. Od 1986. do 1989. godine obavljao je izuzetno odgovornu funkciju komandanta odbrane grada Zagreba. Kruna njegovog višedecenijskog teorijskog i praktičnog rada došla je 1989. godine, kada je promovisan u visoki čin general majora. Taj čin pošteno je zaslužio, odbranivši teoretsku tezu odbrana velikih gradova.
i praktični rad o organizaciji korpusa smanjenog brojnog stanja. Iste godine imenovan je za načelnika operativnog odeljenja 5. vojne oblasti JNA sa sedištem u Zagrebu. Ova vojna oblast bila je jedna od strateški najvažnijih u celoj zemlji. Kao načelnik operative i pomoćnik načelnika štaba, Stipetić je suštinski bio treća najmoćnija osoba u lancu komandovanja te ogromne vojne formacije. Njegov ugled među vojnim kolegama bio je neprikosnoven. Smatran je za izuzetno stručnog, operativnog i pre svega apolitičnog oficira. Međutim, upravo mu je ta visoka pozicija u štabu omogućila da iz prve ruke, mnogo pre drugih niže rangiranih oficira, sagleda tajne operativne planove armije i shvati u kom pravcu se nepovratno kreće politička i vojna kriza. Godina 1990. donela je prve višestranačke izbore u republikama i promenu vlasti u Hrvatskoj, dok je 1991. godina označila brutalan prelazak iz političke krize u otvoreni oružani sukob. Situacija se munjevito otela kontroli. S jedne strane, nove hrvatske vlasti počele su ubrzano da formiraju sopstvene oružane snage i zbor Narodne garde. S druge strane, pobunjeni Srbi u Hrvatskoj su uz sve otvoreniju logističku i oružanu podršku JNA preuzimali kontrolu nad delovima teritorije. Promene koje su zahvatile armiju bile su drastične. JNA se pred očima sveta transformisala iz zamišljene neutralne sile za razdvajanje sukobljenih strana u aktivnog učesnika rata. Odlučujući tačka bez povratka nastupila je u septembru 1991. godine, kada su hrvatske snage pokrenule masovnu blokadu kasarni i vojnih objekata JNA širom Republike, u nameri da onesposobe vojsku i dođu do prekopotrebnog naoružanja. Psihološki pritisak na oficire nesrpske nacionalnosti unutar JNA tada je postao neizdrživ. Svakodnevno su suočavani sa stravičnim paradoksom. Nosili su uniformu vojske koja se polako okretala protiv njihovih rodnih gradova, dok su ih u tim istim gradovima njihovi susedi i sugrađani sve više smatrali okupatorima. Za generala Stipetića ovaj prelomni trenutak nije se dogodio preko noći, u afektu. Kao iskusni taktičar, on je mesecima u tišini posmatrao urušavanje sistema u koji je iskreno verovao. Tokom proleća i leta 1991. godine na svojoj visokoj poziciji počeo je da primećuje drastične promene u odnosu kolega prema njemu. Počeo je da se osjeća potpuno izolovano i diskriminisano. Iako je zvanično bio treći čovek u štabu Zagrebačke oblasti, ključne vojne informacije, strogo poverljive depeše i naređenja iz Beograda počela su neobjašnjivo da ga zaobilaze. Sastanci su se sve češće održavali iza zatvorenih vrata, bez njegovog prisustva. Atmosfera sumnjičenja i nacionalnog prebrojavanja krvnih zrnaca u hodnicima komande postala je toksična. Shvativši da mu u takvoj JNA više nije mesto i da ta armija više ne brani ustavne principe na kojima je zasnovana, Stipetić donosi prvu, izuzetno tešku odluku. Uzima godišnji odmor kako bi se fizički distancirao od komande i podnosi zvaničan zahtev za penzionisanje, u tišini čekajući da iz Beograda stigne formalno rešenje o kraju njegove vojne karijere. Kada istorija analizira razloge zbog kojih je oficir ovakvog formata napustio JNA, jasno se izdvaja jedan mučan, nepremostiv moralni i profesionalni konflikt. Čovek koji je godinama doktorirao na temi odbrane velikih gradova, sada je iz prve ruke gledao kako vojska kojoj pripada postavlja artiljeriju oko tih istih gradova s ciljem njihovog razaranja. Njegova odluka značila je odricanje od sigurne generalske penzije, raskid dugogodišnjih prijateljstava i ulazak u potpunu neizvesnost rata. On nije napustio vojsku ponesen talasom radikalnog nacionalizma, već zato što je prema njegovom dubokom uverenju vojska prva napustila samu sebe i narod koji je trebalo da štiti. Najdramatičnija epizoda ove istorijske tranzicije odigrala se pod velom tajne krajem septembra. Preko bivšeg oficira JNA i tadašnjeg hrvatskog ministra odbrane Martina Špegelja uspostavljeni su kontakti. Dana 21. septembra 1991. godine Stipetić je pozvan na tajni razgovor kod hrvatskog predsjednika Franje Tuđmana, na Tuškanac, gde se nalazilo glavno zapovedništvo hrvatskih snaga. Tuđman je od iskusnog generala tražio da odmah, istog trenutka, preuzme dužnost u novo formiranoj hrvatskoj vojsci. Stipetić je kao večiti legalista zamolio predsjednika za nekoliko dana tajnosti,
želeći da sačeka zvanično rješenje o penzionisanju iz Beograda kako bi izbegao status dezertera i zaštitio porodicu. Tuđman se pred njim naizgled složio sa ovim zahtevom. Stipetić je potom otišao kući, uzeo samo osnovni pribor za brijanje i higijenu i odmah se vratio na radno mesto. Međutim, dogovor o tajnosti prekršen je brže nego što je iko očekivao. Istog dana u 17 časova na glavnom televizijskom dnevniku spektakularno je objavljeno da je formiran glavni stožer Hrvatske vojske i da je Petar Stipetić imenovan za zamjenika načelnika. Njegova supruga, koja do tog dramatičnog trenutka nije znala za muževljeve planove, pala je u nesvest gledajući večernje vesti. Stipetić je tako bio potpuno razotkriven pred cijelom Jugoslavijom, a u redovima bivše vojske preko noći je proglašen izdajnikom. Ovom susretu prethodio je još jedan gotovo filmski detalj. Smatrajući da je previše opasno da se Stipetić javno kreće Zagrebom u uniformi JNA, Tuđman je navodno predložio da se general na tajni sastanak dovede preobučen u žensku odeću. Stipetić je to odlučno sa vojničkim gnušanjem odbio, poručivši preko posrednika: "Gospodine predsjedniče, ako me zove predsjednik moje države, doći ću mu na razgovor u generalskoj uniformi, a ne preodeven u neku ženskicu." Ulaskom u Hrvatsku vojsku Stipetić je postao zadužen za uspostavljanje i stabilizaciju ogromnog krvavog fronta od istočne Slavonije sve do Dubrovnika. Njegovo duboko poznavanje taktike JNA učinilo ga je neprocenjivim operativcem. Vrhunac njegovog ratnog puta, ali je trenutak koji se danas pamti kao najsvetliji primjer vojničke časti tokom jugoslovenskih ratova, odigrao se u avgustu 1995. godine tokom operacije Oluja. Kada je napredovanje hrvatskih snaga na području Banije zapelo uz velike gubitke, Tuđman je usred bitke prekomandovao Stipetića da spasi situaciju. Iako se usprotivio smjenjivanju dotadašnjeg zapovednika tokom borbe, odbijajući da, kako je rekao, vadi vruće krompire koje je neko zakuhao, kao vojnik je poslušao naređenje. Preuzevši komandu, briljantnim manevrima je probio linije odbrane, nateravši na predaju 21. kordunski korpus. Na pustoj, prašnjavoj cesti kod Topuskog 8. avgusta 1995. godine odigrala se scena koja je simbolično obeležila kraj sukoba. Komandant poraženog srpskog korpusa bio je pukovnik Čedomir Bulat, oficir sa kojim je Stipetić godinama ranije zajedno radio u 5. vojnoj oblasti JNA. Bila je to istorijska borba bivšeg učenika i učitelja. Susret se odigrao na 50 metara razdaljine. Bulat je strojevim korakom prišao hrvatskom generalu, propisno salutirao i izgovorio: "Gospodine generale, pukovnik Čedo Bulat, zapovednik 21. kordunskog korpusa, predajem vam korpus i čestitam Hrvatskoj vojsci na pobedi." Iznenađen što pred sobom vidi starog poznanika, Stipetić mu je vojnički pružio ruku i upitao ga: "Kako si, Čedo?" Bulat je odgovorio: "A šta da ti kažem, nikako." U izuzetnom, retkom prikazu oficirske časti na Balkanu, Stipetić je dozvolio svim zarobljenim oficirima poražene vojske da zadrže svoje lično oružje. Slučaj Petra Stipetića mnogo je više od jedne impresivne vojne biografije. To je gorka i upečatljiva slika celokupne jugoslovenske tragedije. Njegov put savršeno ilustruje kako su visoke političke odluke slomile jedan složeni profesionalni sistem, uvlačeći vojnike u neizbežni moralni procep. Raspad Jugoslavije nije podrazumevao borbu nepoznatih neprijatelja. Na krvavim bojnim poljima sa različitih strana nišana našli su ljudi koji su delili klupe na akademijama, izučavali iste strategije i pod istom zastavom polagali istu zakletvu. Kroz sudbinu generala Stipetića prelama se sva težina odluka s kojima su se suočavali profesionalci tog vremena. Bili su primorani da u svega nekoliko nedelja raskinu sa celokupnom svojom dotadašnjom prošlošću, birajući između lojalnosti narodu iz kog potiču i armiji koju su posvetili najlepše godine svog života. Nakon rata, Petar Stipetić je nastavio svoju službu, obavljajući i dužnost načelnika glavnog stožera Oružanih snaga Republike Hrvatske pre nego što je otišao u zasluženu penziju. Preminuo je u martu 2018. godine u Zagrebu. Istorija velikih, tragičnih sukoba retko nudi jednostavne odgovore, ali oficir JNA koji je postao general Hrvatske vojske zauvek nas podsjeća na to da se granice na mapama crtaju dekretima, dok se stvarna istorija ispisuje isključivo kroz lični integritet pojedinca u trenucima kada se ceo poznati svijet oko njega nezaustavljivo ruši.